umthetho womuntu oyinazaretha umbuzo uqala uthi ngabe iBhayibheli ithina amaNazaretha, is it a holy book or is just a reference book? Umthetho wobuNazaretha uthi uma sewukhethe inkosi wase ugqoka ingubo emhlophe ube sewuthenga isitabelelo, iBhayibheli kanye nebhuku lesifungo sakho, iBhayibheli ubaba mkhulu, yes, he was using it as substantiator leli vangeli alilethe kithina. Inkosi, inyanga yezulu noma inkosi ilanga, ake ngiqale ngenkosi ilanga, zimbalwa izinkonzo zayo eyayithi miqala ingaqali ngokufunda incwadi ezimbili noma ezintathu, ingafundi futhi only 2 verses, ifunde ihubhe mhlawumbe ifunde yonke ichapter yaleyo ncwadi. Inkosi inyanga yezulu ithe asilifunde iBhayibheli silazi ngoba abantu badukiswa ngalo siyobalanda futhi ngalo. Inkosi uThixo lenkosazana ibiyihubha nje incwadi mhlawumbe zibe u10 imithanda ibe sibhala inkonzo. Ukhona ngonyaka lalina kakhulu la ucocwa khona abagcotshwa abaningi, I think it was January 2006 yahlabelela nje kuphela yasishiya amazwi amabili, then yasisifundele incwadi kuphela yasithi inkonzo siyiqedile. Ifunda la iseveranda lapha eThempelini eZansi, ayingenanga epulpit ya kuveranda endlini yayo. Inkosi uNyazi lwezulu zimbalwa inkonzo eyiqeda ingalivulile iBhayibheli yase iyalifunda. iBhayibheli la iPhakameni kanye nathi siyalifunda ngoba ilona elibuye lisichaze kangcono kwezinye izimo. Kokubili kuyafitha ukuthi liyincwadi engcwele kuthina nokuthi futhi liyareferensa kuthina ezintweni esisuka singasakhonakali mangabe sizimenshini. Uthi ubaba mkhulu njengoba singamaNazaretha, uma ngabe okushiwo okufundiswe abapostoli eBhayibhelini, obviously sikuthola eBhayibhelini ukukhuluma kwenkosi uJesu kanjalo nabapostoli, uthi asingakuthathi okushiwo abapostoli asothatha okushiwo inkosi uJesu ngoba livele ezulwini, unlike abapostoli ebebe abantu okungenzeka somehow kube nama mistakes abangawakhuluma abantu. iBhayibheli kukhona la bengali understand khona kahle endabeni yokuthi sizibekelani inwele ngokuPawuli wathi singazibeki inwele ukusho ukuthi kuyihlazo ukuthi indoda igubuzele inwele, igubuzele ikhanda. Kodwa uPawuli musuyifunda kahle leyo ncwadi uchaza ukuthi ngokwami ngibona kube kuhle ukuthi owesilisa agubuzele ikhanda lakhe. That means usiyomrefeyela ukuthi ithini incwadi, uyaliusa as a reference. Kodwa futhi lona liphinde libe incwadi engcwele ngoba liphethe amazwi angcwele kaNkulunkulu. Angazi noma uyeneliseka yini baba empendulweni yami ekuchazeni indaba yeBhayibheli, ngabe lingcwele kuthina noma alikho ingcwele.